Hi guys, sono ndi Fulufhelo Richard the blogger ubva ningi Arta M Multimedia. So guys, namusi ino ni video ti yorambidzwa nga vaedzisani driving school ti vaedzisani driving school vana special cha code 10 na code 14. Code 10 ndi 2000 ubva zvinosvika nga 15 za December na code 14 ndi 5000 ubva zvinosvika nga 15 za December. Musi ni chikobhadhira nga cash ti ende ni vanokatela na learners ndi musi ni kobhadhira nga cash auna chikolodo kha auna deposit auna chikolodo kha code 10 na code 14 kha discount ine rababa nayo ndi ṅwela na vhafunzi vhone vha kwame nda dovha nda isa na brochure yavho nga ngomu ha comment section ti. So guys, ro dzhena ngi khothe ti nda lindela tshifhinga tshilapfu ndi ngazwo na vhona ni khou ḓivhudzisa uri update dzi ri mini na vha ndi sa khou amba uri update dzi ri mini ngauri ro lindela tshifhinga tshilapfu ni ḓo zwi humbula uri ri hafhanoni Thohoyandou high court yo tou sendeleliwa hafhanoni Butterfly Magistrate ti. So ngauri yo tou sendeleliwa court D ndi yone yo sendeleliwa ndi yone ye ya fhiwa uri Thohoyandou i ḓo dzhenela khayo ti Thohoyandou high court i ḓo dzhena khayo fhedzi hovha hu si na mitshini ya u rekhoda ra tea uri ri lindele iṅwe khothe tshi thoma ya fhedza ra kona u dzhena kha yeneyo khothe ra dzula nga u tou ralo khothe ya vha available ya vha khothe B ra ya kha khothe B ho vhono tou vha late i tshi khou ya phasa vho ma 12 ri dzhena ngeni ni ḓo zwi humbula rani na nṋe kha Facebook hu na dziṅwe dzi case dzine nda dzi ripota na dzone dzine sa ya vharwa vharadzuma sa ya vho Simeti dzine dzo vha hone vhukati hafhanoni before hu tshi ḓa ya muhumbulelwa ti so zwezwo ro dzula ya muhumbulelwa ya swika i tshi swika state vha tshi khou sumbedzisa uri vhone vha kha impression yo ri khou ḓa na musi uri hu ḓe hu fhiwe khaṱulo murena vha sumbedzisa uri hayi a ri ngo ḓo fha khaṱulo ro ḓa uri ri thetshelese aḓirese ni ḓo zwi humbula nṋe heinoni aḓirese nda tou ni vhudza uri hu khou tea u aḓiresiwa hu khou tea u mitigatiwa na u aggrivatiwa ti ubva fho murena vha ri hayi ndi ḓuvha ḽa mitigation ḽa aḓirese hu tshi takuwa defense vha sumbedzisa uri vhone vha na problem na order yo fhiwaho nga dzi 3 nga maanḓa na order heiḽa ya dzi 8 dza May ine murena vho ḓibvisa khayo vha sumbedzisa uri vhone vha khou pfha uri murena ho vho tea vha songo vhuya ngauri murena vho amba kha order heiḽa vha sumbedzisa uri vhone vha khou ḓibvisa kha 2 3 and 4 vha ri 1 and 2 hu ḓo vha na muṅwe judge ane a ḓo isa phanḓa a ḓe a ise phanḓa na heinoni judgment ya 1 and 2 so zwino defense vha khou ri vhone vha na problem ndi hafhanoni murena vha tshi dovha vha ṱalutshedza uri ane nda ndi khou ri hezwinoni zwithu ro no fhedza ngazwo ro no bva khaḽo musumbulo wo fhelaho ro vha ro no ḽi aina ḽo fhela ndo ni sumbedzisa uri mini ndo sumbedzisa uri vha khou sumbedzisa uri mini kha heiḽa order ya dzi 8 dza May ti vho sumbedzisa uri vhone vha ḓo vha ngauri vhone vha khou ḓivha uri vhone vha ḓo vha mutali hangeni high court vha ḓo vha high court mutali hangeni vha tshi khou senga dza civil vha si tsha senga dza criminal so vha ṅwala heiḽa order ngori vha khou ḓivha uri vhone vha ḓo vha siho ende hovho hu theme ntswa nga dzi 21 dza July that is why vhori jaji muswena a ḓo isa phanḓa naho mulandu u ḓo dzhadzha kha heiḽa milandu count 1 and 2 mara zwino ngori vhone vha hone ndi vho vhuya kha criminal vha ready na u isa phanḓa zwino a vha khou pfhesesa uri why defense vha sa khou pfhesesa heyo mbuno yavho uri mini vhone vho vhuya zwino vha available and vho tou bva directive uri vhone kha vha ite mini kha vha haṱule kha hononi mulandu ndi hafhanoni ha ḓivha na commotion badi ha ḓivha na ho vha officer badi u swika na he defense vha sumbedzisa uri hafhanoni court hafhanoni hu tonga ndi hu no tou vha comic ndi hafha murena vha tshi bilufhala vha ri hayi abe u khou ri khothe yanga ndi comedy zwi khou mbaisa a si zwavhuḓi zwine wa khou ambisa zwone vha ḓi sumbedza uri hayi vha khou humela pfarelo ngo tou ralo uri vha khou ḽi humisa maipfi avho ha isiwa phanḓa hu tshi isiwa phanḓa khefhaḽa tshifhinga tsha vha tshi khou ṱuwa tshifhinga fhedzi murena vha sumbedzisa uri vhone heiḽani khumbelo yo itiwaho nga defense ya uri vhone vha songo vha hone kha heinoni case yeyi khumbelo yo itiwaho namusi vha ri vhone vha khou i dismissa vha tshi i dismissa vha sumbedzisa uri vhone vha khou ri hezwiḽa zwe vha zwi amba nga dzi 3 zwi tshe zwo tou ima zwo tou ralo nahone hounoni mulandu vha khou fhirisela phanḓa to matshelo u tshi ḓiwa u khou ḓiwa u ḓa u mitigatiwa na u aggrivatiwa ona musi ndo wangoni ṱalutshedza uri na vho thungoni vha hone vho dzula ninge phanḓa vha tshi khou vha muimeleli wa muhumbulelwa ti u bva afho vho thungoni vha takwa vha ima vha ri defense negota u ḓo vha a siho matshelo zwi amba uri kha ri fhirisele phanḓa murena vha ri zwino arali a siho matshelo ngori kone ndi vhone vho thoma wana heyi case zwi amba uri ndi vhone muthu ane u tou ḓivha zwavhuḓi mala a heinoni case zwi amba uri ndi vhone vhane vha muthu ane wa right uri
a ḓe a mitigate vha ḓivha vha khou sumbedzisa uri vha vha na dzi consent vho shungwani hanefhaḽa uri hai thimu rine ri tea u tou dzula fhasi ra tou amba nga u tou ralo murena vha vha khou vha sumbedza uri vha balelwa nga mini u mitigate ngauri vhone vha rali vho shungwani ndi kale vha khou shuma vha tshi phiara phanḓa murena vho tshidada vha ri u mitigate ndi u tou ḓa u amba dzi facts dza uri vha tea u amba facts dza uri mini circumstances dzine dza nga mu ita uri a songo bva isi that personally kana dziṅwe vha vha pha na tsumbo vha ri tsumbo ya mitigation ine na nga ita ndi ya uri hoyu muthu o ḓivhona mulandu so ha ngo fhedzera tshifhinga tsha state ndi yone mitigation ndi yone point ine nda khou ni sumbedzisa yone uri ndi zwezwo zwine zwa khou ṱoḓea khou vhuya ṱoḓea zwithu zwinzhi zwinzhi vha ri hu tshi fhedza vhe honi tshi fhedza u amba state vha ḓa vha ita mini vha amba nga aggravating factors zwi amba uri nga mbuno dzo uri why vha tshi khou ṱoḓa uri heneiḽa tshigwevho tsho ṅwaliwaho tshi vhe tshetshila vha dovha vha sumbedza murena uri habe nga nḓila ine vhathu vha khou nyaga uri vhone vha songo dzhadzha a zwi khou pfhala ngauri vhone vha tshi ḓa u fha judgment it's not like vha ḓo ḓa na judgment ine ya khou tou bva ine vho tou i wana somewhere vha ḓa vha ri ndi khou mu dzhadzha uri kha dzhadziwe miṅwaha mingana ngana judgment ine nda ḓa ndi khou ifha ndi judgment ine i hone kha constitution zwino zwi khou amba uri mini vheo ni ḓo vha ni khou mitigate ni vha ni khou hanedza uri fhungudzeni bvelani kule nyana kha heyo ya ri kha constitution ni fhungudze nyana miṅwaha u bva hafho state vha ḓo kona uri ai kha ive ngo tou ralo i dzule yo tou ralo i zwine ya vha zwone miṅwaha kana judgment murahu hangeni vho sumbedza defense vho negota vha vha sumbedza uri mbevho nga nḓila ine na khou acta ngayo ni acta u nga ri nṋe ndo no dzhia decision kale a ni ḓivhi na uri kana ndi khou suspenda na a ni ḓivhi na uri kana ndi khou fha faini kana ndi khou ita mini mara already vhewe ni nndwani ndi hafhanoni na state vha takuwa vha sumbedzisa uri mini zwine zwa khou vhonala ndi zwa uri hu tonga defense vha khou ṱoḓa uri hoyu muhumbulelwa a dzule a nnḓa hangeini a vhe a nnḓa vha diḽeye a dzule a nnḓa ndi hafho murena vha tshi tenda uri mini murena vha fhedza vho tenda uri mini vha khou vhafha matshelo fhedzi uri matshelo vha ye vha ambe nga mitigation nahone vha khou lavhelela uri hu ḓo ḓa amba vho shungwani ngori a thi ri vho negota vha khou sumbedzisa uri vhone vha ḓo vha vha siho matshelo zwi amba uri namba matshelo ri ḓo vhona vho shungwani mba matshelo ndi zwenezwo guys ri kha ḓivha kha mitigation na aggravation guys thi judgment zwi amba uri i ḓo vha after vho no fhedza u mitigate a thi ḓivhi uri ndi ḓuvha ḽithihi na zwi nga vha arali zwa vha ḓuvha ḽithihi zwi amba uri vha ḓo ri vha tshi fhedza u mitigate na u aggravate murena vha ḓa vha kona u fha judgment yavho kana vha ḽifha judgment nga ḽiṅwe ḓuvha hu si nga ḓuvha heḽo ḽa mba matshelo ri ḓo dovha ra phaḓi na uri mini defense vha ri mini nga haya mafhungo vha khou ḓo vhuya vha ḓa vha mitigate na kana vha khou ḓo vhuya vha ḓa vha fha dziṅwe dzi application na ngori ndo pfa na huṅwe vha tshi khou ḓi amba nga Supreme Court uri navho vha tenda uri vha ye vha aphile nga u tou ralo so ri ḓo zwi pfa zwoṱhe nga mini nga ḽavhuraru bye guys.